eminyeto emwe yitu abamwe baramangu bagiraga n'ekiro ky'eminyeto kandi n'ekiri izoba mine barakijaguriza omuri Kenya mu Uganda cyacemeye kuba kirajagurirwa muri Masindi tinamanya yaba charge no misho konka omuri Kenya bine barakijaguza kandi bakakitandikaho habo kurugirira achievements ezemnyeto yerakoraho kugeza kuterezeza politically, economically and socially nangwa chikija cyatandikaho bwa South Africa eminyete kazano omwuga gw'amani kugeza kuri baratinga South Africa kurwo mikono y'abajungu handijwe ahabiro 16 byo kwa mukaga rukumugwena cyanje na mukaga ha eminyete ke karakasa ahabwa ebyabe biri mu South Africa okubona bonese ukwa biri kuri mu South Africa no kujogorwa okwa biri kuri mu South Africa byaye karakasa kandi bija bitamu eminyete tara ebitano almost yona yitu so kurugwe bagira ngo turatekwa kumaturijwe eminyeto ekerageza gukora kugeza kugira ngo ensi yabaje haza bata ikintu kibaleta SDGs SDGs chamanyisa sustainable development goals ensi yaza kura ensi yaza kuterera eratekwa kumeri mebi bintu bitano omunyeto lya ompurikize ningashe no kotari munyeto lyo muntu wena omanyengu tine ensera kura etine bintu bitano ebinaza kugamba 1 ensi kuza kura mwensereje ekura kulini eratekwa kuba ine kibaleta peace obusinje ensi yabe tino obusinje namwe rujodebera president Museveni nuka acharaga kweto rajati tino rasa kuyo businje mu Uganda abandi baje nkonka shi president Museveni kuyaza acho businje ngwebye nguto katarazigamba no obusinje niyo baje kujeta fulcrum point niyo pivotal point omuntu wote ne businje toraze kuhinga omuntu wote ne businje toraze ishomero omuntu wote ne businje muihanga tine chora kora chikajeno misho so it's nekintu ekiretagwa munonga kugira ngo ensebe yino businje waza kugira ngo ensi yakurakurana ninga shensi yatunguka eco niyo first sustainable goal ihanga cheme kurangu abantu bayo baza kutunguka abantu bayo baza kubaje bino businje na neminyeto yaza kubaje tera baje tino businje all aspects of life ndijo nshonga ekibareta planet eri mu climate obuhangwa bwensi iyo murareba za TV zirashiba zireshongora zirajya ngo tukuma obuhangwa bwensi enseje yiturimu ni yene resources ni yene ebintu byone biratubesaho okuhingora hinga munsi ebitimbwe byarahora mbaraguza za gold nezensi waza kureba emiti ne yensi buri kimwe cyona ne chensi nico rero barajya ngo abantu mu protecting obuhangwa bwensi twatutine buhangwa bwensi niyo turatutine ihanga rirungi ejo ni ndi kushobora 5 P's sustainable development goals wanda kuzimanya barabara zeta 5 P's na kwisa peace na kwisa planet ndijo barajeta people n'abantu tora basa kubaho otine bantu habo kwa bantu nibo baratekwa kurangu ekintu cyona torasa kore kintu wenka nobo kuba ryo muhinji oretaga orabasa kufuhirira ibintu byawe nobo kuba rinkiwo munyamahurire oretaga okuza kuronda amahurire mu cyaro nobo kutandika yishomero oretaga umuteki wo buhunga mugoyi wo buhunga oretaga bana kwijamu so kugira abantu najo ni part yitunguka nico rarebera ebyanga ebyina abantu binji orashanga byine development rates zijya higuru abantu baba bataruka shanga development rate jahero so turetaga abantu kugira ngo developing ebyanga byitu turetaga abantu kandi barakwatana sa endijo P ni partnership ni cyo ineza kushobora okwatana abantu cyo marachira kuchiraga misho ojiro tinyowe ndemalirira era bamukumwagire medino umuntu atinyo naza kanisa naza kereziya atinyo ndemalirira pana oretaga abantu bagenzo bawe
buli kimwe kyorakora noba okuba ori omugiiga nagaga noba okora ebijodoro oreetaaga omuteeki woteeteje omuteeki oreetaaga woine eduuka oreetaaga bokuyamba oreetaaga bakasitoma nabo n'abantu woine mwenu worareba ngu toine bantu yokagira ngu orakora ebyawe omanyi tiine ebyo orakora habwokumanyi n'entunguka tiine ekyoragigashaho kandi na n'omwanya ogwo orimu ekyanga kyawe tiine ekyoragyeza okukigasha orateekwa kurora ngu oine abantu abo orakora nabo kurora ngu mwakora development then ekindi poverty okubinga obworo ekyo kyomukikwate munonga ensi yaaba erimu obworo tekabaasa kugira ngu yatunguuka bantu mwe baseba na banyabo oba ori omunyeeto oba ori omuntu mukuru oba ori omwana obworo bwe right honorable Thomas Tayebwa niwarakira kutushesa witu niwe member wa parliament wanje warenda nosi niwarakira kubaraja ati bashisha banywani banje ati voryo muyo mushija nakasente atwena turabasa kugamba ati konka voryo muyo mushija nakasente ko witu barakira kugira ngo wo ino gwa mukaga esento katumenya morara abana batanga kushemererwa kaje tumulete tumbagurire jambo konka wota kuzenya morara abana bona bari nka bafundirirwa so nichirunje kuranga umuntu yabinga poverty haza ebyo na waiza kubikora imenke minyeto musheme kwa marakora changu nangwa ndakanise jingambira kira kugira ngo eminyeto nigo masiko ganye nchakali. I think that rhetoric should change. Eminyeto namasiko geizoba nanaganye nchakale kugira ngo eminyeto namasiko ganye nchakale wonka bashamwe let me emphasize this by repetition. Eminyeto namasiko geizoba nananye nchakale kutari kugira ngo eminyeto namasiko ganye nchakale wonka eminyeto emwe yangire kukora eminyeto emwe yangire kwekurakuranisa erinzire nyenchakale which is not the case.